Assalamualaikum. Allah Taala YouTube kanalına görüşlerde. Bizim kanaldan подписчиктері dostlar biz Taqay Besir Ajavanın qorosunu baraytабыз. Allah Taala baradasındağı qoylarda көргөзүп бермекчибиz. Азыр qorosunu чыгып Besir Ajavadan жакшы кеп-кеңештерди алып, керек болуп маалымат беребиз. Birden atır Ajaka buyursa жақсы кеп-кеңештерди алып, сіздерге толық маалыматын беребиз. Лайкты басып біздің каналды қолдап кетіңіздер. Besir Ajavaның сарайы көрінді. Жақсы шығарылыштар болады. Лайкты басып каналды беребиз. Besir Ajavaның жай түшүндүрлөр. Лайкты басып, каналды болушунча колдоп, активди көтөрүп коебуз. Besir Ajavaның эгиз козулар койлор экен. Жалпы кою атырга жайыкка чыгып кеткен экен. Кыркын башталып туруп, эгиздер. Лайкты басып, каналды колдоп кетебиз. Yazantıları, meyveleri. Мінеке 5 жетінің еркек қозылары. Қанша күндік қоз әке? 1 айлық па? 1 айлық бұлар. Егіз бі жалқы ба әке? Егіздің пайлары. Егіздің түгей, ә? Егіздің түгей әке. Құйрықтары дағы тамаша. Машалла. Егіздің түгей. Құлақты беріп тұрды, ә? Құлақты беріп тұр. Қараңыздар әй құлақты. Машалла. Қай беріңші бер? Машалла. Қозыны қараңыздар әй. Қозының зоры. Besir Ajavaның құрылысына жүрөбүз. Азыр кешки қозыларыны жана эгиздин пайлары бар экен, мындан ушуну көргөзүп коебуз. Машалла. Булар эгиздерби? Эгиздер. 5 жетинин козулары, а? Кулакты бериптир, машалла. Туғанға 1 жұма болды. 1 жумалык козулар, а? Bir erkek bir ruga çıkan da? Ekoten erkek. Ekoten erkek mi? Kuyruğu da tamaşa eken ha? Maşallah. Biri. Kuyrukları жақсы eken. Kuyruklar zor eken ama. Hilaman Henüyüz'den kozları Besir Ajavanın korosынан koy alıp koy kıldıp atkan Henüyüz. Koy güzel payda olur mu? Maşallah. Bunun erkek ula çıkan da? Erkek. Erkek mi? Kança gündük kozu? 1 жұма oldu. 1 jumalık koz ha? Бұл da 5 jeti. Taza 5 jet. 5 jeti tөгіп тұрды Ajava bu yıl ha? Kuyruk tamaşa eken ha? Koy ver şunu alacak ha? Maşallah. Қараңыз ha? Peki dostlar bu jalanın egiz eken. Maşallah.
Dostlar, Hacavan'ın iyi bir kozlu. İyi bir bakkan. Güzel düğünü götürüp arkadaşlar iyi bir bakkan. Ulan eli tapasın sıra. Eli tapasın sıra kulağına. Vuruyor. Düğünü götürüp vatanın mevzin. İyi bir bakkan koltuğuna. Valla. Böyle pilot tuttura. Ne ki ya? Altın koca tuttura da tuttur. Kaçtanın kazası. Kaçtanın zoru. Şimdi de bakıyoruz. Hocam kulak bulun. Sizler arabanlardan kardar bulamışsınız. Eleman assalamu alaikum. Qancha qo'y qilibsizlar bir kunda? 200 ga sayinmi? Qancha odam? 6 adam bo'lsa. 6 odammi? Yenish polvon. Yenish qanchadan oltasiz kuniga? Sen o'zing. 60? 60-70 da? 60-70 havoda degan. Qiynalish yo'qmi? Zo'r bo'lgan? Maşallah. Yemish polvon. O'sha Rajavanın ekengan nevaralarni polvon bo'lar. Nima qilsalik bir jaydarilik Silaytda. Chibay. Chebay. Uy, to'g'ri. endi sen hozir manga qara ey ozgina qo'yga qarab O'zlari ham o'tirib bor strasniy shat ekan, qarmaydi Tishini sindirib qo'yibdi-da men itim. Kim tishini sindirganmi? Tutarma qarang ha. Gel. Maşallah. ko'zini ko'rdingmi buni Ko'zi strashniy ekan ha? O'zini strashniy ekan-da bu.